Gumyusenge Jean Pierre w'imyaka 42 uwo yiga mu mwaka w'amashuri wa mbere yisumbuye mu rwunge rw'amashuri rwa Ntora. Kubera iki abanyeshuri bamwe badafata mu mutwe? Mbere yuko tubivuga mu buryo bwuzuye cyangwa se bwimbitse, banza umenye ko wakoze subscribe, wanakanze like kuri iyi video. Ingingo yerekeye amashuri abana b'u Rwanda bigamo nimwe mu zisa n'izakemutse, kuko muri buri kagari usangamo ibigo by'amashuri abanza nibura 2. Buri mudugudu bagira irerero. Ibi bituma abana bose batangirira kwiga ku gihe, nubwo hatabura abayacikirije mu bihe byashize bashobora kujya kwiga ari bakuru. Nk'ubu u Rwanda rwihaye icyerekezo cya 2050, aho rwifuza kuzaba rubarizwa mu bihugu byateye imbere, aho biteganyijwe ko umunyarwanda azaba yinjiza amadolari 12,476 ku mwaka. Ibi binajyana n'uko igihugu kiri kubaka ubukungu bushingiye ku bumenyi, aho buri wese agomba kuba yarageze mu ishuri kandi afite icyo yashobora gukora cyangwa se ashobora gukora cyateza imbere ubukungu bwe. Imibare ya 2024-2025 igaragaza ko abanyeshuri barenga 4,800,000 aribo bigaga mu mashuri yose yo mu Rwanda. Nyamara abarimo abarenga 2,900,000 bari mu mashuri abanza. Wumvise neza iyo mibare, bumva ko abenshi baba bakiri mu mashuri abanza. Igipimo cy'abinjira mu mashuri abanza hatitawe ku myaka bafite cyageze ku 44.8%, kivuye ku 48.2% mu mwaka wa 2023-2024. Abinjiye mu mashuri abanza bafite imyaka yagenwe ubwo ni 6 kugeza kuri 11 bari 95.8%, bavuye kuri 95% konyine. Raporo y'ibikorwa bya Minisiteri y'Uburezi ya 2024-2025 igaragaza ko abiga mu mashuri abanza bafite imyaka iri hagati ya 12 na 14 ari 807,975, mu gihe abafite kuva ku myaka 15 kugeza kuri 17 bari 255,000 n'abanyeshuri 548. Kuva ku myaka 18 kugeza ku myaka 22 harimo abanyeshuri 25,498 mu mashuri abanza honyine, naho abarengeje imyaka 22 bakiga mu mashuri abanza ari 1,251. Abiga mu cyiciro rusange bafite imyaka iri hagati ya 18 kugeza kuri 22 bo babarirwa mu 116,619, naho abarengeje imyaka 22 ni 1,940. Abo ni abanyeshuri. Hari abakuru bagenda barisubiramo. Bizwi ko hari ibintu bituma ubwonko bw'umuntu budakora neza, gusa mbere yuko tubivugaho, Gumyusenge Jean Pierre w'imyaka 42 ubu yiga mu mwaka wa mbere w'amashuri yisumbuye mu rwunge rw'amashuri rwa Ntora, ariko yabwiye ikinyamakuru Igihe ko mu 2000 aribwo yavuye mu ishuri aho yigaga mu mwaka wa 3 kubera ubushobozi buke bw'ababyeyi be batari kubasha kumwishyurira ibikenewe byose icyo gihe wakomeza amashuri. Gumyusenge wari ukiri muto icyo gihe yiyemeje kujya gushaka ubushobozi akazishyurira ishuri aho kurusha ababyeyi be. Ati ku myaka 12 nahingaga mu mubande njya ku mugende. Uyu mugabo wahisemo kuva aho yavukiye akajya i Kigali gushaka ubuzima. Yarakuze yubaka umuryango, ariko igihe abana be bari batangiye kwiga mu mashuri y'incuke, nawe yaje kumva ikibatsi cyo gusubira mu ishuri kimugurumanamo. Yasubiye mu ishuri mu 2019 ubwo yari afite imyaka 35. Ati nkumva mfite ishyaka ryo gufasha abana banjye gusubiramo amasomo yabo. Abana banzanira umukoro nkabona ibintu byose biri mu Cyongereza, kandi njye mu gihe nigaga ururimi rw'amahanga nari narize yari verbe être na avoir. Bituma mvuga ngo ninsubira mu ishuri uyu gusubira inyuma ho nibura umwaka umwe nkajya mu wa kabiri. Nkwiye gusubira inyuma nk'umwaka umwe nibura nkajya mu wa kabiri. Uyu mugabo ageze mu wa mbere w'amashuri yisumbuye, avuga ko yifuza kuzaba umurezi, ari niyo mpamvu nyamukuru ituma akomeza kwiga. Uyu mugabo yavuze ko kwiga uri mukuru cyane habamo imbogamizi y'uko abantu badapfa kwizera ko aricyo cyakujyanye cyangwa se cyakuzanye.
Imibare iheruka mu rwego rw'uburezi igaragaza ko abantu biga mu mashuri abanza ari bakuru bagenda bagabanuka, kuko muri 2023 2024 barengaga miliyoni n'ibice 7, mu gihe mu mwaka wa 2024 2025 bageze kuri miliyoni 1.6. Abiga mu cyiciro rusange barengeje imyaka yabagenewe kuhiga bari 450 n'abanyeshuri 413 mu mwaka wa 2024-2025, bavuye ku banyeshuri 482 n'abanyeshuri 394 bariho mu mwaka wa 2023-2024. Abiga mu cyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye barengeje imyaka yo kuhiga bo bariyongereye, bava ku banyeshuri 156,288 mu mwaka wa 2023-2024 bagera ku 166,363 mu mwaka wa 2024-2025. Kubera iki umwana umwe ashobora gufata mu mutwe kurusha uwundi? Kubera iki umwe agera ku rupapuro bikemera gusubiza ibyo yahawe, undi bikanga? Ibi ni uruvangitirane rw'imikorere y'ubwonko, imitekerereze ndetse n'uburyo bw'imibereho. Kubera icyo abanyeshuri bamwe bibuka ibintu kurusha abandi? Ubwonko bwa muntu ntabwo ari imashini imeze kimwe muri buri muntu. Ni urugingo rwihariye rugira imiterere yihariye binyuze mu byo wanyuzemo ndetse n'ibyo ubugaburira, ibyo urya. Reka duhere ku buryo bw'imitekerereze n'uburyo ubwonko bw'umuntu bukora. Ubushobozi bwo gukora k'ubwonko bwa muntu bumeze nk'urupapuro. Urupapuro wandikaho ibintu ngo utaza kubyibagirwa. Ku bantu bamwe bafite urupapuro runini rubemerera guhuzahuza uduce twinshi tw'amakuru, mu gihe abandi bafite ruto. Ni ibyitwa working capacity. Ku bafite ubu bushobozi buto bwo kubika amakuru ngo uze kuyibuka ibyinjiye mu bwonko bwabo bitumuka vuba nk'uko uhuhira ifu mu muyaga, mbere y'uko ubwonko bwabo bubika ibyo bintu bari bafashe mu gice gishinzwe kubika amakuru y'igihe kirekire. Nitwa Samuel Mugisha, twishimiye ko muri kutwumva. Ikindi abantu batandukaniraho ni ubushobozi bwabo bw'ubwonko mu gukora ibintu runaka. Ni icyitwa brain wiring, neurodiversity. Nk'abantu bagorwa no gusoma, dyslexia. Abagorwa no gukora imibare, dyscalculia. ADHD, abagorwa no gukora ikintu kimwe nko gukora imibare. Ibi bitanga impamvu ko hari igihe umuntu yaba ari umuhanga ariko akagorwa n'ibintu bimwe byo mu ishuri. Nk'iyo umunyeshuri adafite ubumenyi bw'ibanze nko mu gukora imibare, atarabyigishijwe cyangwa se ngo abe yarabinyuzemo, iyo ageze mu bihe bimusaba gukora iyo mirimo, ubwonko bwe burananirwa cyane. Baba bakoresha ubwonko bwabo n'imbaraga zabwo bwose ngo bakore icyo kintu. Ikintu kigaragaza impamvu abanyeshuri batumva imibare bakaba bayigishwa, bayiga, bagorwa rimwe na rimwe no kwiga andi masomo. Imbaraga z'ubwonko baba bazikoresheje zose ku kintu kimwe. Gusa hari n'igihe uko ubayeho cyangwa se amarangamutima bigira ingaruka ku buryo ufata mu mutwe. Abantu iyo bagira umuhangayiko mwinshi, imibiri yabo irekura umusemburo witwa cortisol. Uyu musemburo bivuga ko wangiza igice cy'ubwonko cyitwa hippocampus. Nyamara iki ni igice cy'ubwonko kirema memoire nshyashya, inzibutso mu bwonko. Umwana ufite ibibazo mu rugo ashobora kudafata neza mu ishuri. Aka kantu mugasigarane. Bivuga ko abana basinzira neza, banarya neza, bafata mu mutwe byoroshye. Ubwonko bwacu bukoresha 20% by'imbaraga zose z'umubiri. Nk'iyo umwana atabona intungamubiri nk'ubutare, icyitwa iodine, bigira ingaruka mbi ku bwonko bwe, mu gihe kudasinzira neza byangiza uburyo ubwonko n'ubushobozi bwabwo bwiyubaka, ibyitwa memory consolidation. Ibi bibaho iyo dusinziriye twagizeyo.